kan bir panhina kan kalanga the Mizoram Shop and Establishment Regulation and Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 hi a bill nei tu puleng hinglo mar minister zaom takin house introduce phalna rondir sela ilo somang. Good Deputy Speaker Kalome. The Mizoram Shops and Establishments Regulation of Employment and Conditions of Service Amendment Bill 2026 he House taka hian introduce karundile. Ole bill nei tu minister zaom takin house introduce phalna rondila kan phal sakem ole kan phal sak chuan tu na introduce sela soi ho turin ron bu hwal bok sela ilo somang. Good Deputy Speaker Kalome. Mizoram Shops and Establishments Regulation of Employment and Conditions of Service Amendment Bill sang hisum nile parukhi all samzong a soidu chuan pu Deputy Speaker kan Governor zaom takin nikum November tha ordinance alo ti chuato chumi chu abila kanon pulut le mayania a promulgate na turin alo chuato chu tun truma hian elaya house om taka kanon pulut le ani amai ro chu tingota han nor liam thei chu ani bik chi alowa chu wang chon alo chuadan kim chang tele a background trend khatte tin tuna anghong turte amendment chu eng chiang e ani te hi toizong soi han tum taila a thome pu Deputy Speaker kan thia thawangin kum sang ni le soma khan Mizoram Shops and Establishment Act sang ni le som chu kan lo nei to kamin hnoya khan sum don na chi thrang shops baka commercial establishment hemi dor kan ti mai ni lo commercial thila enge ni in rail bol khang mi som chorchin tana an zom tur dan kha chua alo ni to pass alo ni to ani chumin hnoya chuan thil thrang a oma ti chuan pu Deputy Speaker chu kan kalpui mek lain ni kuma khan kum sang ni som ni le panga khan India Sarkar chuan Sarkar lai pui chuanin Cabinet Secretary kai hruaina hnuaya Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT chumin hnuaya chuan task force adin ta chu task force chuan hinga chuan task force on reducing compliance burden and deregulation RCBD kan tia kha anita ni chu chuanin na thok tu te ham than na tur rang na thok tu te ta na har san na thlen tu a hlip kiang thei turte le thil poimo dangte alo rel ta ani he tuna kan bil putlu tharina ako deuh bera chuanin na thok tu te ta na ol sam na enge ni arwai tu te tan po a thok tu te tan po ol sam na adan anzom tikhir tu chung zong sukiang tu tur compliance burden chumi sukiang tu rati chuania tin chu mai ba ka chuanin dan bo che tu te khrem na le dan bo chimin dan bo cheta akal pui dan tura ti ol samjok na kan tianga ta chuanin enforcement mechanism kha ti chak dan tur anita a chung te chu tuna kan put luina atumber chu anita ni ti chuan pu Deputy Speaker amendment provision ka lu ma hian thil pakhat chik an soile du chu nikum November tha khanin sarkar lai pui chon labor court ti chu ka kan thria anga ta chuanin central law rang som ni le pakua kha aron la court chunga khan aron khung ta a chumin hnuaya chuanin labor te ta na ham thana tam tak kha bil tela andan then khatte po aron suta a chu labor court ne na in mil thei tur chuan he bil hi he amendment bil hi kan ron pulut tel bokani ti chuan pu Deputy Speaker phalnain kan ron putluwa chu kan na pakhat na chon ha tho hun chung section ria le section kuana mi ti dang lam kha nia ta hian ni khada na tho hun chung hi dar kar ya thleng tia kha dar kar som thlenga tho phalna po seina ania chu asap tong chon maximum working hour anita hi dar kar som kha an chor ngei tur ni lovin dar kar som thleng tho thei ti na ni ta ni pu Deputy Speaker omzi a chuanin tunlaya nakal mangalo in thak zela na chungchang hi alo dang lam na satwa tun ma na kan ti le tunlai na te chu alo inang lo ta chu wang chuan a tho hun chung de po kha ain ang diak thei ta lo ni
chu ti chung chuan labor te hi an chhor rim lu tu ka nga an mani na an thlin tok bak te hi chhora lo palang e ti in thiam taknin he dan hianin a khung le ta boka sarkar khata darkar som nga thleng an thok theyang ti ani ta ni ti chuan ma chun darkar som ni le pariat thina kha chu aron ti tel le ta boka tin he ti lai hian na bi khaum ta ni enting na account buat saite enge mon na tul bi khau khanom ta chung te tan chuan ni khata darkar som le pani thleng po tho phal sak an ni ta chu tianga a phal sak mek lai chuna le lama hen aron in hung le ta he dan hiani kan bil put lo hiani overtime kan ti hi an overtime tir tlut chuan labor ate khan in an tor dona wangin an labor ate thawang hauna tan khan thathum chungin an overtime ani point an na tho hun chung bel khom khan darkar za som ni le panga apel turani lo tian ni le ta chung te chu na tho hun chung ania atumber nia lang chu na thok tu te din hun ngai tua chunga sum dong te le ni chuna kan soi commercial establishment te ta na nakal pui ol samna hianin ako kani panhina chuan spread over period an ti section som le pakhat na kha khati dang lamania spread over period chun na kha atho hun chung kha darkar rian mani se akara chola lo ta akara chol a chunga avaya abul tan na changa atop thleng in kar kha darkar som le pani ani turani ti ania ama chuan darkar som ania darkar som le pania po se ani ani turani kan ti khan chumi thleng chu po se the ani a upper limit angani chu shift ten an thok ta en tirnan an thoka shift number 1 alo thokta sen huan break a dot le shift an ti le khami in kara kha a reizong darkar som le pani chunga khung turani ani lo chuan laborer kan ti de khanin an tuar theido na hret ani wang aniang ti chuan a pathumna chuan pu deputy speaker section som le pani na na khan employment of women during night shifts ti khan ya zan laman na tho chungchang ania zan laman na tho he tuna kan man mek kan dan man mek po he na phala amero chu a tho theida na hi an ron ti dang lam ta khetani zan lama night shift ta me che ta na tho theina chu kum sang ni som ni amendment ta po khana lo tel vek to wa chu ti chung chuan tu na hi chuanin anti dang lam na chu sarkar state sarkar khiat puina lak te ngai anga te kha angai don talwa written consent an na thok tu tur me che na anin huam chuan zandar ko le zingnar inkara te po an thok thei to ang ti ani amai ro chu an tho don khan rang thil chi rang an mani an sahim na tur le na thona borok thata kan nei theina turin ruam han na siam ania chung de chu workplace safety kan tiang chi te sanitation chung chang te tin meichia ania wanga sexual harassment to lo na tura a inven theina turin at na thona mun chu a him to kem ti te po en turania tin transportation thlengin he bila hian ron ti telania heta hian pu deputy speaker a chhor tu ten zanlama an mei che chhorate chu an him to kani ti kha enge ni an ensure turani kha an en zui turani ti atel bok ani ama kha chuan sarkar khalna lak te ngai tu ne ro chuan a thok tu ale a chhor tu te inkara in rem siam na heng dan te hi an zomani chuan an chhor thei to ang ti ania chu ti dang lam lai chu ani ti chuan an hunung bera chuan pu deputy speaker thu boi chin feldan compounding of offences ti khania section tharania somni le panga ania ta chuan dan bo chet na lian tham lu tuk lo china kha chuanin pu deputy speaker a khan pa ko ta tekala thu boi vati burbur lo khan poisa in choi tir compounding manga chin fel thei ol samdan zok zonani amero chu poisa choi za da hi a fine sang the ang ber atanga za zela za sumnga person 150% ani yang ti ani alet 1.5 ani chu chumiom zia chu khremna sang thei ber ha cheng sang khat lo ni ta se 1.5 ani chuan za zela za somnga a pun chuan sang khat zanga ani don ta ti na ani ya chuti rual chuan kha dan bo chetu kha kumnga chunga kha dan ngai veka bo chet le ro chuan kot a akalangai to dona compound manga chinfel thei ani to don lo ani heng ka hi
pu deputy speaker tu na kan amendment bill ina atum ber chu ania in kai koi na ti mason na te sum do na kan kalpui do na mei chia te him na tur te welfare le safety te chung zong zong chu he bill hian a keng te la ani na taka chuan keini lamina kan ti ombok ma se central sarkar na ti tura min ron ti le kan labor code tharte ne na inherem tura kan dan sa siam rem na ania atira soi honna pu deputy speaker ka soyang khan nikum november ni somni khan mizoram lar sap chuanin he dan ti dang lam na hi ordinance mangin alo pom to chu tun tuma hian amendment bila sarkar ina he rorel na in zom takkal tanga kan bil min pompui chuan na kina ekta kan chuat hei turin ordinance thak na tura kan ron putlu ani kalome